Reka ngusuze kandi nkwifuriza ibundi ngi gusuza kandi ukwifuriza ibyiza. Nitwa Clement Ndayisenga, imerera nkugeze inkuru itugezeho yakababaro ivuga ko umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francisco yamaze kwitaba Imana azize uburwayi, dore ko yaramaze iminsi mike avuye mu bitaro aho yaramaze igihe kirekire arwaye. Akaba yatabarutse rero afite imyaka 88 y'amavuko, ariko urupfu rwe rukaba rutunguranye kuko mu minsi ishize aribwo yari yarwaye akaremba akajya mu bitaro yewe akamara igihe kinini, ndetse nyuma bikaza gutangazwa ko yavuye mu bitaro. Ariko kuri ubu ngubu akaba yatabarutse kuri uyu wa mbere tariki 21 Werurwe umwaka wa 2025. Rero nkuko nari mbivuze haruguru, akaba yari afite imyaka 88 y'amavuko. Papa Francisco ariko rero ubuzima bwe bwari bumaze iminsi butifashe neza kuko ku ya 23 Werurwe umwaka wa 2025 nibwo yavuye mu bitaro nyuma y'ibyumweru bitanu yarari mu bitaro. Papa Francisco cyo gihe yagarutse Vatican nyuma yo koroherwa n'indwara y'umusonga. Akaba rero yaramaze hafi ibyumweru bitandatu yivuriza mu bitaro bya Gemelli i Roma mu Butaliyani. Papa rero w'imyaka 88 y'amavuko yamaze igihe kinini atagaragara mu ruhame kuva tariki ya 14 Gashyantare 2025. Akaba yaragaragaye bwa mbere mu ruhame nyuma yo gukurwa mu bitaro bya Gemelli yabisohotsemo nyuma ya saa sita icyo gihe ku ya 23 Werurwe. Imodoka yari itwaye Papa Francisco yari iherekejwe n'imodoka za polisi zanyuze i Roma zikora urugendo rugufi rwo kujyana indabyo muri Bazilika ya Mutagatifu Mariya mu ijoro. Kiliziya Gatolika rero ikaba rero iyoborwa n'ubundi na Papa Francisco, akaba akunda cyane kandi asura kenshi. Akaba rero iyo bazilika ariyo akunda gusura kenshi, yakundaga kuyisura rero mbere yuko atabaruka. Nubwo Papa rero yavuye mu bitaro, abaganga be bavuze ko bizamutwara, icyo gihe byagombaga gutwara igihe kinini kugira ngo umubiri we ugeze mu zabukuru ukire neza. Bamugiriye inama yo kuruhuka andi mezi 2 Vatikani no kwirinda gukora inama nini cyangwa zishobora kumunaniza mu bwonko. Mbere yo kuva mu bitaro, Papa Francisco yagaragaraga amwenyura kandi asuhuza itsinda ry'abantu bari bamutegereje hanze y'ibitaro. Yari yicaye mu ntebe ye akunda kuba yicayemo arimo asuhuza imbaga yari mutegereje nk'uko nawe ubibona kuri iyo foto. Yavuze muri make n'ijwi rituje ashimira Carmela Vittoria Mancuso w'imyaka 79 y'amavuko mu mbaga y'abantu bari hanze y'ibitaro. Mancuso rero wasuye ibitaro buri munsi mu gihe Papa yabaga ari kwitabwaho n'abaganga. Yari yamuzaniye indabyo z'umuhondo. Nyuma yatangarije Reuters n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza ko umutima we wanezerewe cyane igihe Papa yaramubonye. Papa Francisco rero yaragaragaye mu ruhame rimwe gusa mu gihe yari mu bitaro. Papa Francisco rero yaragaragaye rimwe mu ruhame gusa mu gihe yari mu bitaro. Yagaragaye mu ifoto Vatican yashyize hanze mu cyumweru kimwe mbere yuko asohoka. Yamugaragazaga asenga muri chapelle y'ibitaro. Papa wahabwaga oxygene cyangwa kongererwa umwuka kugira ngo imufashe guhumeka mu gihe cyose yamaze mu bitaro. Yagaragaye mu ruhame ahumeka ku giti cye. Mu kanya gato rero mbere yuko Papa agaruka kuri tariki ya 23 Werurwe uyu mwaka wa 2025, imbaga y'abantu benshi bamwifurizaga ineza bamuhamagara baririmba bati Francisco Francisco Francisco. Ariko none kuri uyu wa mbere tariki 21 Mata hafi ukwezi yavuye mu bitaro akaba yatabarutse. Papa Francisco rero ubwo ngubwo twamwifuriza ari uko ridashira. Abanyarwanda bavuga yuko rero umuntu ngo iyo arwaye
ajya gutabaruka, ubundi ngo yabanje gukira. Rimwe na rimwe abantu bagira ubwoba iyo barwaje umuntu kwa muganga, muri ya myumvire y'abanyarwanda bavuga ko uyu muntu rero agiye gupfa abanza akoroherwa. Amateka ya Papa Francisco rero muri make umuntu yakwitsaho nuko yari imbere yuko agirwa papa yari Karidinali George Mario Baragorigrio, watorewe rero kuyobora kiliziya cyangwa se kumushumba wa kiliziya kw'isi mu mwaka wa 2013. Yavukiye i Buenos Aires muri Argentine tariki ya 17 Ukuboza umwaka wa 1936. Yabaye papa rero wa 266. Yafashe izina rya Francisco cyangwa se Francis, akaba yarabaye papa wa mbere uturutse mu muryango w'abayezuwiti n'uwa mbere uturutse ku mugabane wa Amerika, ndetse na papa wa mbere udakomoka ku mugabane w'Uburayi kuva mu kinyejana cya 8. George Mario rero ni umwe mu bana batanu ba Mario Bergoglio wakoraga inzira za gari ya moshi muri Argentine iwabo. Karidinali George Mario ari we Papa Francisco watorewe kuyobora Kiliziya Gatolika, akaba yaravukiye nyine muri Argentine tariki ya 17 Ukuboza umwaka wa 1936. Akaba yarabaye papa 166 nk'uko nari mbivuze. Icyo gihe yarasimbuye Papa Benedicto wa 16 wari weguye kubera impamvu z'uburwayi. Akaba yarafashe nyine izina rya Francisco, akaba yarabaye papa nyine wa mbere w'abayezuwiti nk'uko nari mbivuze haruguru. George Mario rero Papa Francisco ni umwe mu bantu bavuga ari kumvikana ku isi, akaba ari umwe mu bana batanu rero wakoraga akaba yarakoraga bya gari ya moshi nari mbivuze haruguru, na nyina witwa Regina Maria Sivori. Bakaba bari bamukurikiye rero mu Butaliyani, bari bamumurikiye mu Butaliyani, umuryango wawe muri Argentine bakaba bari bishimiye cyane, ariko bo mu famiye ye n'ubundi yigize kwimukira mu Butaliyani, niyo mpamvu nyine yafite inkomoko muri Argentine, ariko nanone akaba yari umuntu ufatwa n'ubundi nk'umutaliyane kubera ababyeyi be bimukiye mu Butaliyani. Kubera ku birebana n'amashuri rero ya Papa Francisco, Wikipedia igaragaza ko George Mario yize ibijyanye n'ubutabire aribyo bita chemistry cyangwa chimie mu ndimi z'amahanga, mbere yo kwinjira mu seminari ya Villa Devoto yisohotsemo. Yaje kujya muri kaminuza yiga filozofiya mu mwaka wa 1963 iwabo muri Argentine. Asohotsemo yabaye umwarimu igihe kinini, nyuma ajya kwiga ibijyanye n'indimi, ajya kuba yiga nanone ibijyanye na filozofiya muri kaminuza y'abaye Wezuwiti mu Salvador mu mwaka wa 1937 kugeza mu 70. Yabaye umupadiri kandi ku itariki ya 13 Ukuboza 69 ahabwa ubusenyeri, buhabwa na Musenyeri Ramo Jose Castellano. Nyuma yaje rero gukomeza inshingano ze muri Kiliziya, aho yakomeje amashuri mu bijyanye na filozofiya na teologiya i San Jose muri San Miguel. Mu mwaka wa 1971 kugeza 72 yakoze imirimo itandukanye muri Espagne. Mu mwaka wa 80 yabaye umuyobozi wa kaminuza yigisha filozofiya na teologiya muri kaminuza ya San Miguel, akaba na padiri mukuru w'iyo paruwasi. Mu mwaka wa 1986 yabonye impamyabumenyi y'ikirenga yakuye mu Budage mu bijyanye na filozofiya na teologiya. Ku itariki ya 20 Gicurasi 1992 yungirije musenyeri wa diocese ya Buenos Aires, akaba ari wabo muri Argentine kugeza 1997 ubwo yagirwaga musenyeri wuzuye ku itariki ya 3 Kamena 1997. Nyuma rero y'urupfu rw'umushumba wayo tariki 21 Gashyantare 2001 yatorewe kuba Karidinale na Papa Paulo wa kabiri. Mu matora ya Papa rero yabaye mu mwaka wa 2005, George Mario yakurikiye Papa Benedicto wa 16 watorewe kuba Papa. Icyo gihe yamumaze we wagize amajwi menshi, aho ku nshuro ya 4 ayo matora aba Papa Benedicto wa 16 ari we wabaye
Papa akaba yari n'ubundi Karidinali Ratzingeri yagize amajwi 88, George Mario amukurikira n'amajwi 26, ariko mu mwaka wa 2013 Papa Francisco akaba yaraje kuba amusimbura kuri iyo ntebe, nubwo wakiriho ariko yarahagaritse inshingano kubera ibijyanye n'ubuzima bwe butari bumeze neza. Karidinali George rero watorewe kuba Papa mu mwaka wa 2013 ariwe Papa Francisco. Vatikani yarashinzwe imihango mitagatifu n'itango ry'amasakramentu n'ubutumwa bw'abapadiri, akaba yari anahagarariye komisiyo ya Vatikani muri Amerika y'Epfo. Yatorewe kuba Papa tariki ya 13 Werurwe 2012. Urumva ko yaramaze imyaka 13 muri izo nshingano. Nyuma y'amatora yari yabaye inshuro 5, ahitamo gufata izina ry'ubupapa rya Francisco wa mbere, afatiye ku izina rya Francisco wa Azizi wicishaga bugufi, yagendeye ku ivanjiri akanafasha abakene mu buryo budasanzwe. Politiki ya Papa Francisco rero wa mbere, Papa Francisco wa mbere nk'uko yabyivugiye, yabayeho mu buzima bworoheje, yirindaga kugendera mu modoka ya wenyine, akagendera modoka ya rusange ari kumwe n'abantu batandukanye. Kubaha amasakramentu rero muri Gicurasi 2012 yanenze cyane abapadiri bamwe na bamwe bo muri Argentine bashatse kuzana impinduka muri kiliziya, banga gutanga sakramentu rya batisimu ku bana n'abavuka ku babyeyi batashakanye. We yise imico ya gifarisayi. Byarangiye rero asabye ko babatizwa. Ntiyemera guhurura ububara abashakana bahuje ibitsina. Papa Francisco rero kandi ntabwo yemeraga ibijyanye n'abantu bashakana n'abahuje ibitsina, agendeye ku mahame aranga idini Gatolika. Papa Francisco ntiyemeraga igikorwa cyo guhura kw'abantu baryamanye ibitsina kuba bashakana, ariko nubwo muri kiliziya kuri ngoma ye byagiye bisa nkaho bigenda byoroshywa, dore ko baraga bemerewe guhabwa amasakramentu ndetse no kuba bapare na bamarene, ibintu benshi bavugaga yuko bishobora kuba byazakurura kiliziya n'ubundi mu bikorwa nk'ibyo ngibyo byo gushyigikira ibikorwa by'abaryamana bahuje ibitsina ndetse n'ibikorwa by'ubutinganyi. Ubwo rero nka NCV Rwanda twamwifuriza kugira iruhuko ridashira kuri Papa Francisco witabye Imana kuri uyu wa mbere tariki 21 Werurwe umwaka wa 2025.